tutte le pattuglie. Fate attenzione alla persona che si avvicina a Monte Guarda. Per darsi c'è un clandestino. Sem enotam. Na pobočju Skutnika je bil opažen neznanec, kateri se približuje meji. Ob sebi poriva čudno napravo. Ukrepajte skladno z navodili. Sprejem. Smo na Skutniku, 1720 metrov nadmorske višine. Smo na točki, kjer poteka mejna črta med Slovenijo in Italijo. In tukaj, takoj za mano, se začne dolina Rezije. Prvi potok je potok Bila, ta se kasneje združi s potokom Rezija in nadaljujeta naprej do Tilmenta, kateri poleg šiba po Furlanski nižini. Čudovit Kanin, malo meglic sicer danes. Spodaj je lepo vidna dolina reke Soča. In celo za Javor, kjer smo bila s Tomijem lansko leto.
Naprej pa ne. Pogledam. Ja. Levo je Rezija, desno Slovenija. Shit. Do potoka, reke Bele. Smo na točki, kjer je meja med Italijo in Slovenijo. Shit. Adrenalin.